आकाश जल वायु पृथ्वी व अग्नि या त पंचतत्व शक्तिय रूपे पूजा यैपी नेवातेगु संस्कृति संस्कार व परंपरा हे नेपाय मूल संस्कृति ख नेवा स्वयं नेपाय छगु सम्पदा खसा नेवा संस्कृतिया थिथि कथाया जीवन्त संस्कृति मध्ये लाखे प्याखन छगु ख जजलपा नेपा च्यानलले नेवया ज्याझ नेवा मसिका सयासना दिपी सकल सकुमे फाजु मेजु पिन्त दुनुङला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा नेवातेगु सांस्कृतिक परम्परा लाखे खगो अपलम प्रचलित खगो ख राक्षस खगो अपभ्रंश जुया लाखे जुवंगु ख थैगु थापुदु नेवाते बस्तिदुगु सोनिग निसेकया मेमेगु जिल्ला न इलेबिले लाखे पिदनेगु परम्परा थापा निसे ध्याना चंगो खंके फै गुलाया नाग पञ्चमी निसे सापारु व कृष्णाष्टमी तक पिहावैमा लाखेया त गुला लाखे थाइसा यहाँ बेले पिकाइमा लाखेया त यहाँ लाखे थाइ थते हे थौए ज्याज सजिमिस थिथि प्रकारया लाखे त मध्ये न यहाँ बेले जक पिहावैमा मजेपा लाखे विषयले छगो रिपोर्ट निभेटेना गुदु स्यादिस स्वयं नेपाय छगु सम्पदा ख नेपाय आदिवासी नेवादेश जीवन हनित तिथि कर्मकाण्ड सामाजिक संस्कार जात्रा पर्व मेला व नखचखत हनावया जंगुदु आकाश वायु अग्नि जल व पृथ्वी या त पंचतत्व शक्तिय रूपे पूजा यैपी नेवातेगु संस्कृति संस्कार व परम्परा हे नेपादेया मू संस्कृति ख अथेजुया नेपाय संस्कृति हे नेवा संस्कृति ख नेवा संस्कृति या थिथि कथाया जीवन्त संस्कृति मध्ये लाखे प्याखन छगु ख नेवातेगु सांस्कृतिक परम्परा लाखे खगो आपल प्रचलित खगो ख शक्तिय प्रतीक लाखे थ्यामो हे मिखा ततगोगु याउसे चोंगु थवा बिहावोगु सफफ दुगु स्वेहे यानपुसे चोंगु ख्वा छिगु निहनि वइ सोनिगले गुलिना द्यतदु उलिहे भूत प्रेत छ्या दैत्य व लाखे त नदु थैगो मान्यता दु थथे यानपुसे चोंगु ख्वापा दुपि यपुहे द्यपि न दु राक्षस खगो अपभ्रंश जुया लाखे जुवंगु ख थैगो थापुदु लाहि नैम मनु लसिव म थमा दुम जीव थका लाखे ते त वर्णन या नातगु खनेदु नेवातेगु बस्ती दुगु थ्या थासे इले बिले लाखे पिदनेगु परम्परा नापानिसे न्याना जंगु खनके फै लाखे त थिथि प्रकार या पिदु थुपी मध्ये न मुख्य याना प्याखल विपि लाखे निवे थले फै
गुलाया नाग पञ्चमी निसे सापरु हो कृष्णाष्टमी तक पिकाइगु लाखे या त गुला लाखे थाइसा यहाँ बेले पिकाइगु लाखे या त यला लाखे थाइ जुजु हरिसिंह देव सिमरोन गध तलेजु भवानी सोनिगले दुतह बले लाखे न नाप्प हगु ख थैगु धापुदु लाखे प्याख थन सोनिगले जक मखुकी नेपाया मेमेगु जिल्ला न भिकेगु चलन्दु गुलिसिना धासा नुवाको त वम थकुरी जुजु लाखे या त थन दुत हगु ख न धाइ गन गन छकुलो हे निम लाखे विकी निवाते बस्ती दुगु थ्या ये यल खोप निसेकया नुवाकोट दोलखा बागलुङ बनेपा आदि थ्या थासे लाखे पिदनेगु चलन्दु लाखे यो कोही प्रकार यदु कथेकी गुला लाखे यौला लाखे ज्यापु लाखे पो लाखे मिप्पा लाखे फुवा लाखे आदि थथे थिथि प्रकार लाखे त मध्ये यौला बले जक बिहावैमा लाखे या त हे मजिपा लाखे थाइ थुम लाखे ये देया मजिपा टला बिहावैसा राजकीय सम्मान लिसे प्याहलुकी थुम लाखे या त इतिहासे तक्सिबे पुलाम लाखे कथा क्याबुया लाखे प्याख नेवातेगु छगु संस्कृति नापनाप मनोरञ्जन दृष्टिकोण न ठुकिया त क्याबुया लाखे या त लुएल्याकी म वो थ्या थासे या रक्षकीय रूपेन माने नावगु खनेदु छखे विघ्न याइ मजुसा मेखे सम्पन्नताया रक्षक कथन कया त गुदु छे तसक मी नलथासा मिफा लाखे वल थ्यागु चलन्दु मिफा लाखे खम मनु या छे सम्पन्नता ढुहावै थैगु जनविश्वास दु लाखे या त द्वय रुपे भापिया प्याख भिकेगु परम्परा या नाचुङ्गु लाखे प्याख मध्ये छगु मजिपा लाखे प्याख ख थुगु प्याख यलाथो शुक्ल द्वादशी निसे यलागा कृष्ण चौथी तक यङया अथे थैगु इन्द्र जात्रा या छोले पिदनिगु ख चानु तक ये देया ट्वाटवाले थुगु प्याख केनी थो बाहेक मेमेगु इले मजिपा लाखे पिदनेगु याइ मखु अथि जुगुनी थुम लाखे वो यया नखया पातुगु स्वापु दुधैगु सिदु ये देया मजिपा ट्वाया लाखे ननिया नाम हे थुम लाखे या नान मजिपा लाखे जुवंगु खथैगु धापुदु लिक्छबी कालीन थपुरी जुजु गुण कामदेव्य पालनसे थो प्याख लुइकेगु परम्परा न्यागु ख दैगु ख इतिहाससे उल्लेख जोया जंगुदु अथेहेन्तु मजिपा लाखे या त थन दुत हगु विषयले यो कोहे जनधारणा दु राजकीय सम्मान लिसे प्याहलुकी म थुम लाखे ये देया मजिपा टला बिहावैसा मजिपा लाखे त इतिहासे दक्षिबे पुलाम लाखे कथा क्यागुया थुम लाखे या त शान्त भैरव न ध्यागुया ज्याजले आतासा दिपाया इजित्यङुदु दिपालिपा हक्न थोय विषया पुवंक रिपोर्ट च्यादि फै उकी आया त बल्ख दिपा दिपाली पछि त हक्नच ख ज्याजुले लस्कु सेना जना छिसा सयासना दिगु ख ज्याजो निवा मसिका जिमिस थौयागु ज्याजुले द्वय रुपे भापिया प्याख लुइकी म मजिपा लाखे विषयले छगु विशेष रिपोर्ट नेवेचनागु ख आधासा सोयादिस थै विषय ल्याउँदनिगु रिपोर्ट
मजिपा लाखे विषयले छगु पाखन स्वाना जोंगु खनेदु उगु इले मजिपा वाले पुजा याइपि निम्तिपु चनिगु जयाचन इमे भ्या मचा छमन दु छगु परिवार न्यानि त बुजा यावनी गुजुयाचन गब्ले मा अपु वने मलाई बले म्या मचा या कचा बुजा बनी बले छम मनुवया ज्या गाली बि गुजुयाचन मा अपु वनी बले सिबे म्या बु वनी बले अपु ज्यासि रहेको जुयाचन थथे जुजु इपिनि मेस्या तथुइ य त्यो जुल तर थम ये काम मनु राक्षस जुगु ख उम मिसा मचा मुस्यु मनुया भेस कयाव म राक्षस लिपा जुजु मिसाए छे मजे पाते बनेको याना हल गब्ले अनहे चाचो नेगु न यात छनु ट्वाया मनु देश उम राक्षसिया यान पुगु रूप खन ठोख मिसा मजाया मा अबु यात न कनाबिल उली चक मकु थुम राक्षस मजिपा ट्वाया बि मचातन खुया यंकी गुजुयाजन ठोख सिव अबुम वनासो बले ताथे हे थमा पिकया सफफ तया राक्षस थ म्या नाप देना जंगु खन ट्वाया पि फुक्क जाना उम राक्षस या त जोन राक्षस उम मिसा नाप मतिना जुगु व छु हालत न उइत तोते मफुधाल बरु उकिया निते थम ट्वाले दुःख मबिगु व ट्वाया मस्ते त मस्यागु भूतप्रेत पाखे सुरक्षित यागु पाफेका अनहे चोनेगु बन्दोबस्त यनाबिल थुकथ अनकन्तार बेला नाचो मलाखे मनुतेगु बस्ती दुने लावल अनहे ट्वाले छेदेका त मलाखे लिपा अनन्तु सिद्ध जुगु खधैगु धापुदु आतकन मजिपा लाखे आजुया द्य छेदु मजिपा लाखे हलचोया सब द्यया छगु रूप ख धाइ लाखे आजु चाने दुहा बिहा जुइगु खंगला स त्यादैगु ख थनया ननी सोपिन्छ धागु या ट्वाय सुरक्षा याना मस्तेगु रक्षा याना जो मजिपा लाखे त पूजा याना थगु ननी दुने जग मखुकी इन्द्र जात्रा बले येदेया ट्वार वाले ब्याहलुइका जात्रा यागु परम्परा न्यात दे दस यहाँ बेले लाखे प्याखलुइका लागि भूत प्रेत बिसुवनी धैगु जनविश्वास दु नापा राक्षस जुसा लिपा भिजुया त्यो जु मथुमा लाखे प्याख पिदन न्यव परम्परागत फापा पूजा यागु चलन्दु लाखे फापाले नुया सिनले यंग हिरा थुना तगु दुसा न्यापने तिसान नुया गुदु यला तो एकादशी खुनु लाखे से रंगछिना पूजायाना फापाले सखाकीगु ज्याजुई थो पूजाया त सखाकीगु वा सछिगु पूजा थका खल त सकसिया भेनेगु याई फया कने खुनु निसे जात्रा न्याकी जात्रा पोचायका अमाई खुनु नास देवथे क्षम पूजायाना पूजा विसर्जन याई फेनियाका लोया पिलाचे लाखे व च्यालेन्जगु फापा वो वस सोथनी थथे लाखे जोया प्याख लुइपि नेवा समुदाय या रञ्जित कार्ट जुइमा थाइ ठुम लाखे या त शान्त भैरव न धागु या बलि चले मजुम मजिपा लाखे या लाते छुनर वाभ शस्त्र न खने मधु लाते जवा खम खनि दुगु पञ्चरंग या कापहे लाखे या शस्त्र ख देव कथा हनाव म थुम लाखे या त सुया मुद्दा ताहक जुयाजन धासा पूजा फ्यागु व पूजा वनिगु चलन्दु थथे पूजा या तकि मुद्दा त्याइगु वा ताहक जुयाजंगु मुद्दा याक्न हे कोजिगु जन धारणा दु विशेष याना मजिपा ताले चोपिन्छ थोलाखे या त आजो थ्यागु याइसा बिग्न बाडा मदेकी म देव कथा न हनेगु याइ थन मजिपा ताले बस्ती या त लाखे या त कबुल याकु थे थुगु लाखे ननी चोपी बासिन्दा ते त रक्षा यागु बच कथा तत ढंगुलवे त कैथे जागु महामारी गब्ले हे मजु थैगु धापुदु राणा काले यहाँ बेले लाखे पिदने त जुजु पाखे साइड बिया हेगु चलन्दु थोय साइड कथा नापा लाखे प्याखा वेकी तर थौकने थुगु चलन मरे थुंकल
उगु इले रानतेसन थोलाखे या त आपत मुक्त याइ मध्यया रुपे माने यागु चलन्दु उगु इले रानतेसन थोलाखे या त आपत मुक्त याइ मध्यया रुपे माने याइगु जुल यहाँ बेले कुमारिया रथ गनगन सालीगु ख अन अनहे लाखे प्याख नलुइका यङ्केमा नापा थो प्याख भुल्या याइ पिन्छ न्याका वया जङ्गु खसा थौकने रञ्जित कार्टेस न्याका बगु खनेदु भुल्या याइ पि थो प्याख नाप प्रत्यक्ष स्वापु दुपि ख प्याखने लाखे नाप नाप च्यालेन्जा छम न दै च्यालेन्जा छम चिठिका ममचा ख शान्त भैरव्य नाम मसिका दुम लाखे प्याख यला थो द्वादशी निसे यलागा चतुर्थी तक बिहावै लाखे जुइमा निसी याना ल जामा खङ्ला पुना फापा पुजना सिनातिका फापा जोना छेली कुहावै छेली वया फापा पुना लुखा बिहावया सोक तिन्हुई थुबले अन बाजाउन थाना जोनी लाखे चुके वया लाखे ब च्यालेन्ज प्याखन बिकी अनले चुक बिहावै बेले खङ्ला जक सवेका मरु पाखी सोयावना चिक मुबया दुबाते सोक तिन्हुई अन लिहावया मजिपाया लेथेन कि बाजा थाई थनली लाखे प्याख सुरुजुई लाखे चाहियो लाखे हिले त नाप्पाहे छे मेमा लाखे जुइम व्यक्ति तयार जोया जनी दुहावने त लाखे जुम फापा लिकाना जुइ सोया सोक लतोना छे दुहावनी मेमा लाखे जुइम लपुना फापा पुजाना लाखे जुइ थुखुनु उपाकु भनेको लपुई लाखे चाहिलेमा उपाकु म पिन्छ लाखे खने मा थाई लाखे प्याख लुइके तुङका छे दुहावने त पिनिले बाजाउ देखि थुबले लाखे दुहावंगु स्वे मध्य थाई थन मजिपाटे गुला लाखे दुहावै मखु लाखे प्याख बिबले दागी नाप थोदी मज्यु थाई दागी वलकी बाजा देखि लाखे सुली जंग बहादुर बेलायत हुँबले जहाज डुबे जुइगु पाखे बच्चे यागुने लाखे या त पेङ्ग हिरा छागु ख थाई ठुली मुवंगु विविध संस्कृति त जीव जिगु देया नीति गौरव यागु लपु ख थजाबु गौरव युक्त संस्कृति या त कदर याना नुगु पुस्ताते त निजका यङ्केमा थथि जुल थासा तिनी जीव जिगु मसिका अनन्त तक नलेना जोनी सोयादिल यलाथो शुक्ल द्वादशी निसे यलागा कृष्ण चौथी तक यहाँ बेले पिहावैमा मजिपा लाखे विषयले सबु विशेष रिपोर्ट थुकु ज्याछो निभा मसिका चिकपिन्छ प्रत्येक बुधबार मनिष्य गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले व हाक्न प्रसारण सोमबार सुतेश चिताइले नेपाल च्यानलसँग स्यादी फै भएका थ थुकु ज्याजो छिस नेपाल च्यानलले एप प्ले स्टोर व एप स्टोर वना डाउनलोड याना सोयादिस नाप नाप थुकु ज्याजो छिस युट्युबे न सोयादी फै थुकु ज्याझो नेवा मसिका छित कथे ताल छुना कथया छ्यात सुझाव्य नीति सपुत यादि त इनाप्यासे ज्याजो पाखे जी अनुसार बाया वनिगु उजौ फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयासना दिस शुभे